YouTube, kaj ste kaj danes? No, danes vam bom pokazala, kaj se naredi Minecraft trampolin. Torej, rabimo slime kocko, potem ograjo, črno preprogo, lestev, pa tale železni drogovi in pa zeleno-modro obarvano volno. V redu, gremo pa kar začeti. Najprej postavimo ograje približno okrog. Ja. To, kar jaz delam, ni čisto krog, ampak no, bom. Tule kar damo te kocke. Pa na ograje damo volno. Evo. No, s črno preprogo prekrijemo to sluz. Tule damo lestev, pa tile kovinske. Torej, najboljše pri tem trampolinu je, da deluje. Torej, ful fajn. Jaz sem že parkrat naredila to in moram reči, v preživetju je to res težko narediti, ker potrebujemo res ogromno sluz pošastja, kako se jim reče, jih moramo ubiti, da dobimo samo eno to kocko. In ja, to je en problem. Evo. In to je to. Res enostavno, hitro in pa deluje. No, če vam je ta video všeč, kliknite všeč mi je in se naročite. Adijo!